Automobilska industrija sve više postaje tehnološka, ovisna je o softveru, inovacijama i čipovima. Električni automobili postaju sve zabavniji, a ipak se nadamo kako autonomna vožnja neće osvojiti ceste diljem svijeta. U Zagrebu smo tako 21. svibnja upoznali novitet kineskog diva BYD, Dolphin Surf. Radi se o najmanjem automobilu kompanije koji uz jednostavan dizajn i kvalitetu izrade već i u osnovnoj verziji dolazi s puno tehnologija i opreme. Tako je, da, evo prije nepunih mjesec dana BYD je napravio svoju veliku premijeru ulaskom na hrvatsko tržište. Tada smo predstavili 4 modela, to su Seal, Seal U, Seal U DMI koji je plug-in hibrid i Seal AN7 kao neka perjanica u ovome trenutku. I danas, evo, kažem, i manje od mjesec dana nakon službenog lansiranja na tržište, plasirali smo novi model, to je BYD Dolphin Surf, koji evo danas kada ga u Hrvatskoj lansiramo, paralelno se i u svim ostalim i većim i manjim europskim zemljama taj isti model lansirao. Za razliku od modela koje smo prije nepunih mjesec dana lansirali, koji su zapravo nekakva viša klasa, danas smo predstavili zapravo jedan mali gradski automobil koji je praktičan, zabavan, zaigran i drugačiji. Ali ono što je bitna stvar je da ona srž BYD-a, gdje BYD ne radi kompromise, pa i kada se radi o autima tako iz niže klase, nižeg segmenta, ne radimo kompromise glede tehnologije i opreme koje stavljamo u automobile. Tako da i Dolphin Surf sam po sebi u sebi ima sve značajne tehnologije, inovativne tehnologije koje razvio BYD, od e-platforme 3.0 do Blade baterije, 8.1 motornog sklopa i tako dalje. Ipak, čini se kako i ovdje postoji karika koja nedostaje. Najavit ću samo to da možete od BYD-a očekivati još dosta iznenađenja. Do kraja godine imamo u planu još neka lansiranja. U ovom trenutku, nažalost, ne mogu puno o tome govoriti, ali ono što smo pokazali već u ovih mjesec dana, da smo vrlo spremni ušli na tržište. Mislim da ćemo taj trend i pokazati. Pokazali smo vozila iz visoke klase, pokazali smo i mali gradski automobil, tako da mislim da u budućnosti je logično šta možemo očekivati prema kraju godine. Blade tehnologija baterija zvuči i više nego dobro. Onako što najpraktičnije, što ljudima bude možda najinteresantnije, ono što je nekakva dogma kod električnih automobila je upravo u tome problem baterije i izdrživosti baterije po jednoj strani, a druga stvar je možda sigurnost same baterije i vidjeli smo u prošlosti kod nekakvih drugih brendova da se automobili zapale zbog baterije i tako dalje. BYD, kao što sam rekao, razvija sve svoje tehnologije sam. Možda jedna trivija interesantna, to je da BYD broji preko 1 milijun zaposlenih, preko 120.000 inženjera. Tako da to su sve stvari zbog čega i BYD izuzetno puno ulaže u sami razvoj. I Blade baterija je jedna od perjanica, recimo, toga razvoja. Specifično, znači, to je LFP baterija, koja po drugoj strani je specifična po tome što, osim toga što je sigurna, i mi volimo raditi onu demonstraciju sa čalom kada se probija baterije koja se ne zapali u odnosu na neke druge baterije. Također, s obzirom da je ta Blade baterija, Blade se zove kao oštrica zato što je ona vrlo plosnata i jednostavna, ugrađena je zapravo u samo podvoze, odnosno e-platforme 3.0, tako da još dodatno omogućava da, recimo, prostor na stražnjoj klupi je puno veći, puno praktičniji zapravo za svakodnevno korištenje i za prosječne korisnike izuzetno dobro.
Gramofoni posljednjih godina sve više privlače pozornost i mnogi se vraćaju starom dobrom vinilu. Ploče doživljavaju renesansu, što je na neki način povezano i sa slušanjem glazbe putem raznih streaming servisa, a to opet lagano potiskuje CD Medi kao takav. Inače, povijest gramofona je prilično duga, a početci su povezani s Thomas Alva Edisonom, Alexander Graham Bellom, a 1887. Emil Berlina postavlja istinske temelje današnjim gramofonima. Naravno, mnogi se pitaju zašto danas gramofon i koliko je uopće jednostavno korištenje i montaža istog. Stoga smo uz Technicsov SL 1200 MK7 gramofon, koji je nasljednik legendarnog modela NK2 iz 1972. godine, pokušali saznati odgovor. Novi model je u odnosu na prethodnika lakši za 1,5 kg. To se postiglo korištenjem nešto lakših materijala, što je zanimljiv benefit. Razlika je i u novom poklopcu gramofona koji je sada odvojiv, dok je kod prethodnika fizički bio vezan uz tijelo gramofona. Za početak, potrebno je montirati dijelove gramofona. Sljedeći korak je niveliranje tijela uz pomoć libele i preciznog podešavanja visina nogica. Ovaj dio je relativno brz i jednostavan. Nakon toga montirali smo zvučnicu uz balans ručke gramofona. Ovdje smo montirali jednu od najoptimalnijih zvučnica obzirom na mogućnosti instalacije. To je konkretno Ortofon Concord Blue MM zvučnica. Audiofili i zaljubljenici u glazbu rado prihvaćaju ovo praktično i elegantno rješenje obzirom na dobar zvuk i jednostavnost instalacije. Sljedeći korak je podešavanje gazne sile zvučnice, a uz balans ručke to su potencijalno jedini zahtjevniji postupci korisnika. Za sam kraj ostaje podešavanje antiskatinga, to jest podešavanje suprotne sile koja spriječava tendenciju klizanja ručice k sredini uslijed rotacije tanjura. Osim toga, omogućava precizno kretanje igle kroz utore ploča, što doprinosi boljem zvuku i dužem trajanju igle, ali i same ploče. Nakon podešavanja preostaje samo odabir omiljene glazbe i uživanje može početi. Naravno, za najbolje rezultate preporuka je za montažu i podešavanje angažirati stručnjaka ili prijatelja s iskustvom. Za SL 1200 MK7 gramofon treba istaknuti kako dolazi s motorom s izravnim pogonom za razliku od onih s remenom. Brzina okretanja je vrlo stabilna, bez obzira na broj okretaja 33 ili 45, a tu je i robustna i osjetljiva ručica te dvoslojni tanjur s poboljšanom amortizacijom vibracija. DJ-evi će cijeniti reprodukciju unatrag, a zgodna je mogućnost rasvjete igle uz dugotrajnu LED žaruljicu. Sve u svemu, Technicsov SL 1200 MK7 gramofon dosljedan je nasljednik koji će svojim vlasnicima pružati puno užitaka. Samsung je nedavno u Zagrebu premijerno predstavio dostupnost nove linije televizora i bijele tehnike u Hrvatskoj. Dom s vizijom umjetne inteligencije donosi koncept u kojem naš dom radi za nas. Olakšava svakodnevnicu, čini je jednostavnijom i zabavnijom. Znamo kako danas zahvaljujući tehnologijama živimo sve udobnije, no pitamo se koliko je jednostavno koristiti sve te povezive uređaje koji nas okružuju. Vrlo jednostavno. Kroz našu SmartThings aplikaciju i također Tizen operacijski sustav na našim televizorima vrlo jednostavno i intuitivno spajati sve naše uređaje na naš SmartThings account. Također naši televizori imaju Calm onboarding gdje vi doslovno spojite, prepoznate i automatski vam se svi uređaji spoje. Što se tiče korištenja samih uređaja, kao što ste vi rekli, imamo Smart Hub na našim televizorima gdje možete upravljati svim vašim uređajima od perilica, rublja, sušilica, također vaših frižidera, sve možete upravljati sve kroz jedan sustav na vašem televizoru. Same uređaje jednostavno je povezivati, a televizorima se sada može upravljati i uz pomoć pametnih satova.
Tako je. Od F modela i Galaxy 4 možete upravljati vaš televizor sa vašim satom, gdje doslovno spojite kroz SmartThings aplikaciju, vrlo jednostavno. Vi imate, automatski se upali kursor s kojim vi možete upravljati vaše aplikacije i normalno s njim možete i ulaziti u aplikacije, nazad sve, kolega koji drži edukaciju malo prije je rekao, sve iz komfora vašeg dnevnog boravka. Praktična stvar je svakako uključivanje klima uređaja dok smo, na primjer, na putu prema svom domu s posla, pa i rashladiti piće kako bismo bili spremni za važnu utakmicu ili dobar film. Rekli ste i sami, i to ste najbolje rekli, jednostavno ja, ako se mogu tako izraziti, ja to zovem glupim problemima. Glupim problemima iz razloga što su to nekakvi problemi svakodnevnice koji zapravo te aplikacije koje mi koristimo, u ovom slučaju pričamo o SmartThingsu, nam život jednostavno pojednostavljuje. Ono što ste rekli, piće nam se hladi, utakmica 5, power cool, bam, piće nam je za pola sata hladno. Ono što ste rekli, klima kad je spojena SmartThings, vi možemo staviti u 5 sati da nam bude film 22 stupnja, u fine 22 stupnja. Imamo, na primjer, imam zeca doma. Raširim mi sjenu, upalim si usisivač, pameti on dođe i odradi mi sve, dečki dođu sve čisto, di ti je žena, pa na poslu, ja sam usis. Tako da stvarno kroz tu našu aplikaciju, općenito kroz Smart Home, vaš život će učiniti jako jednostavan i još jednom ću reći, riješiti po navodnicima te male glupe probleme. A uz nadogradnje dobivamo i nove funkcionalnosti, gotovo nove uređaje. Tako je, od ove godine se možemo pohvaliti da naš Tizen operacijski sustav kod Samsunga na televizorima normalno će dobiti 7 godina upgrade-a, na sigurno se zakrpa, tako da idućih 7 godina kod kupljenog televizora vi više nemate brige za nikakve probleme i update-ove. I ono što ste sami rekli, sa svakim tim update-om vi ćete dobiti zapravo novi uređaj, jednostavno će osvježiti vaš uređaj i sami ste to najbolje rekli, jednostavno novi uređaj. Da vidimo što nudi kamera od 200 megapiksela, ima optičku stabilizaciju slike. Ovo je novi Honor 400 koji je poprilično nadograđen u odnosu na prethodnika, ima bateriju od 5300 mAh, inače uz ekran od 6,55 inča, to je poprilično veliki kapacitet baterije koji je postignut time što u biti Honor sada na stražnjoj strani koristi 2 fotosenzora umjesto 3. Dakle, imamo glavni senzor od 200 megapiksela, imamo dodatni širokokutni senzor, snažnu bateriju uz punjenje od 66 W, ali glavne stvari se ipak nalaze na ekranu. Ja ću sada otići u galeriju, otvorit ću ovdje, dakle vidimo sada, snimio sam već nešto i fotografija i videa, idem sada na izradi i slika u video. I pogledajte sada ovo, uzet ću bilo kakvu tu fotografiju, evo recimo na primjer ovu, označit ću ju u ovom položaju i pokreni generiranje i nakon određenog broja sekundi, evo dok se to događa, reći ću da je telefon jako ugodan u ruci, ergonomski jako odgovara. On je u biti na pola puta između nekakvih malenih telefona sa otprilike 6,1 ili 6,2 inča do onih velikih koji idu prema 7 inča. Ono što mi se uz ergonomiju sviđa i dakle tih 5300 mAh silici ugljična tehnologija, inače, odnosno baterija koja omogućuje dakle puno veću gustoću unutar manje površine. To je ono po čemu je Honor u posljednje vrijeme jako popularan i popularizirao je sa Magic 7 Lite modelom koji ima bateriju veću čak i od 6000 mAh. I evo dok sam pričao, iz one fotografije, on je dakle generirao video. Dakle, evo možemo vidjeti kako izgleda taj video. Sljedeća stvar je instantni film. Dakle, mogu na osnovu nekakvih videa koje sam tu sada isto tako snimio, da vidim, napraviti nekakav vlastiti film koji nakon toga mogu uploadati na različite društvene mreže. Dakle, nije mi potreban nikakav dodatni alat, nisu mi potrebne nikakve dodatne aplikacije, jer u svim nekakvim drugim situacijama u biti iz trgovine je potrebno skinuti aplikaciju. Često puta se te aplikacije plaćaju. Dakle, Honor to daje besplatno. I ovdje sad imamo, dakle, možemo vidjeti putem ove tu aplikacije. Ona mi omogućuje različite efekte. Imam i potpis. Na kraju krajeva mogu čak dodati i nekakvu glazbu. Tako da tih detalja ima jako puno. Pogledat ću još što se nudi. Dakle, imam tu izrezivanje, različite predloške, da vidim kakvi su to predlošci. Uzet ću recimo ovaj tu retro. I sada ću ubaciti
sebe i ovako nekoliko detalja. I da vidimo, konačni rezultat je upravo ovo tu. Dakle, retro štih sa nekakvim VHS efektom i nisu to sve značajke koje tu Honor nudi. Idem sada inače u postavke Honor AI i ovdje možemo vidjeti koliko je u biti umjetna inteligencija zauzela i pametne telefone. Dakle, imam magični tekst, magični portal gdje mogu, na primjer, zahvaljujući nekakvim isto značajkama poput zaokruži za istraživanje. Evo, recimo, otvorit ću ovu tu fotografiju, stisnut ću tipku dole i zaokružit ću ovaj cvijet. I sad me zanima u biti o čemu se tu radi. Dakle, mogu saznati o čemu se radi, gdje to kupiti, koji je točno možda sastav, tako da zahvaljujući ovoj tu značajki zaokruži za pretraživanje od Google-a, mogu saznati koliko koštaju nečije cipele koje sam upravo snimio u tramvaju. Dakle, čak ne moram u biti niti snimati. Dovoljno je u biti otvoriti samo kameru. Dakle, kad imam kameru, zadržim ovu tu središnju tipku i zaokružim. Jasno, ovdje sad nemamo baš nekakve detalje koji će olakšati mobitelu, ali možda i dobijem nekakve informacije gdje bi to otprilike moglo biti. Dakle, ovdje će mi on sad izbaciti nekakve slične fotografije gdje bi se to moglo nalaziti. Ono što karakterizira Honore je jedna druga dodatna, još jedna korisna značajka koju ću u biti sad pogledati ponovo tu u umjetnoj inteligenciji, a to je magični portal. Dakle, sad ćemo i to i vidjeti, isprobati. Ukoliko imam bilo što na ekranu, mogu na ovaj način doći tu i to prebaciti, odnosno iskoristiti taj detalj u nekoj drugoj aplikaciji. Čemu je ovo korisno? Naprimjer, ukoliko mi neko pošalje nekakav link na Google Maps, restoran, lokaciju ili tako nešto, ili bilo kakav drugi tekstualni sadržaj koji želim negdje podijeliti, ne moram ga doći označavati, kopirati, zatim ići u postavke, odnosno u aplikacije samoga pametnog telefona kako bi našao tu aplikaciju, tamo pastati taj link ili nekakav drugi tekst, već je dovoljno praktički, dakle, na ovaj način iskoristiti umjetnu inteligenciju koja prepoznaje sadržaj koji se tu nalazi, ukoliko je, recimo, na primjer, tu tekst, dakle, ili nekakva fotografija, dakle, mogu ju ubaciti u neku drugu aplikaciju. Uz bateriju koja će izdržati čak i do 2 dana trajanja, ukoliko se ne koristi preučestalo, a oko 11-12 sati aktivnog ekrana, kompaktne dimenzije, ugodnu ergonomiju, jako puno mogućnosti u video i foto editiranju. Honor 400 je u biti jako dobar mamac za sve one koji stvaraju sadržaje za društvene mreže, vole se igrati sa kamerom, žele bateriju koja može jako dugo izdržati i u konačnici žele uživati u novom telefonu koji ima i jako lijep dizajn ovih tu stražnjih kamera. Huawei je upravo predstavio novu seriju pametnih satova Watch Fit 4. Mi smo već ekskluzivno isprobali najnoviji Huawei pametni sat Watch Fit 4 Pro. Već na prvi pogled svidjela nam se kvaliteta izrade, a sjajnom dizajnu doprinosi i ultra tanko kućište. Osim toga, ovaj pametni sat i više nego udobno leži na ruci. Dizajn i oblik sata upućuju kako se radi o sportskom uređaju, a to potvrđuje i niz naprednih mogućnosti za fitness i niz različitih sportova i vježbi. Uz savršeno prijanjanje, ovaj sat je vjeran suputnik u vašem aktivnom načinu života kojim se brinete za svoje zdravlje. Uz modern dizajn, tu je i izuzetna lakoća sata. Debljine je svega 9,3 mm i težine 30,4 grama. Opremljen je safirnim staklom, otpornim na ogrebotine, laganim kućištem od titanijeve ligure i aluminijskim tijelom. Uz 3000 nita vršne svjetline, zaslon ostaje jasan i čitljiv čak i na jakom suncu. Ljubitelji boravka u prirodi mogu uživati u novom barometru koji nudi podatke o nadmorskoj visini uz 7 novih sportskih načina, uključujući planinarenje i skijanje.
Golf entuzijastima svidjet će se pristup preko 15.000 golf terena diljem svijeta, kao i mjerenje udaljenosti u stvarnom vremenu putem GPS-a. Osim toga, tu je i podrška za vodene sportove poput jedrenja i veslanja na dasci, ali i ronjenja do dubine od 40 metara. Ne manje važne su inovacije u praćenju zdravlja. Uz cjelodnevno praćenje varijabilnosti otkucaja srca, senzori detektiraju i prekide disanja tijekom sna. Po prvi puta na Watch Fit 4 Pro nalazi se i Huawei TrueSense sustav koji značajno poboljšava točnost i brzinu praćenja zdravlja. Ugrađena funkcija EKG mjerenja omogućuje trenutačne podatke o zdravlju srca kad god vam zatrebaju.